okwakugcina bakwethu umfazi once wafuna inamba ezinyangeni kusuka sekukhona inkinga ekhona ekhaya ake ngiyiphinde le once umuntu wesifazane wafuna izinamba zabantu besintu kusuka sekukhona inkinga ekhona ngiyabathanda abantu besifazane ngoba always bona abasoma basondele emakhosini basuka bafuna ukuzwakho umuzi umuntu wesifazane ofika kimi athi ufuna umuthi wokuyodlisa indoda ngomnika ngokusheshsha ngoba ngiyazi ukuthi leyo muntu lokho usuke ayidlisela indoda ukuthi ibuye izohlala ekhaya. That's why ngiyikhipha leyo muntu ngokuphuthuma ngoba umuntu wesifazane ofika emakhosini aphethe impahla yendoda yakhe usuka afuna ukuzoyisebenzisa ukuze ukwazi ukuhlala ekhaya. Kanjalo futhi nomuntu wesilisa ngiyajabula uma eqhamuka emakhosini athi sizosebenza umfazi ngoba usuke efuna kwakho umuzi usuke efuna ukuthi loyo mfazi angaba sasuka ekhaya ngoba inkinga yenu niyaphapha nithanda izinto once naxabana kanye thathe khwama zakho sofuna ukuhamba uyapi ushiya umuzi wakho lezi ingane zakho ishiya ngemva zosana bani. Mela izinto zakho zonke izimizo angeke kube mnandi njalo emshadweni bakwethu akwazi anikho emahotela phela anikho nakha umuzi nanikwazi ukuthi nithi nihamba nje yonke into ngoba ninigeze kuphi nini izinto zizohamba zibe neyinkinga vele izinkinga zihlezi zikhona bakwethu ungwani ngila iphansi kwamhlabeni ngana uma ngadopha sembele benikatela iminyama zikhwala izinto ziyaphila amabhizinisi akho asiwakhuphule sobeke ezingene right izinto zakho asiyikhuphule sibeke ezingene right izinto zakho asiqinise zibe right yonke into yakho even ushiya ingane zakho asiqinise sibambe yonke into ngoba unezitha wena uma unezitha uhlale wazi ukuthi kuyolimala kuze kulimala nje ingane yakho asikwazi phansi nokuthola wena ngoba uyabaleka wena uma sifuna wena kulasa sabambe ingane yakho ukuze sikwazi ukulimaza wena so ke secure izinto zakho uqinisa izinto zakho make sure ukuthi izinto zakho ze right make sure ukuthi izinto zakho aziphazamiseki ngalotho ungwane uzinzela iphasi kwamhlabeni ngana bakwethu 073 646 9487 ikatela iminyama.